the Mr. Eric and Mrs. Winnie Gopez. Special intention, Deeds Anita David and family, Engineer Jesus Ponsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Ning Torres, Gemma Lumba. Para king malalagwang kapaldanan dari, Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark Decliner Bayani, Ranilo Deirit, Natividad Perez, Belia Trinidad, Rosel Montemayor, Michael Alfaro, Alaysa Reintulio, Joy Manalo, Espiridion Kayanan, Mark Antonio, Brother Pat Ahos, Rolly David. Para kingalananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Barbara Angel, Violeta, Geraldine, Felicitas, Val, Arcadia, 40 days, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Iti puntam kitagyunig pamponing anak, amponing banade Espiritu. Amen. Ingginuman tabiya kaya kayo, At kaya kaantin. maya pa abak po kaya kongan. Kapatad, siyanta rin kaya katang kasadanan, batang mga intulid magmasusi, kareting banada misteryo. Ikang mililigtas karing manadig kaya ka, Ginoo pakadudo. Ikang panadigan ming sumawop kaya kaming makatukdas, king makiputapasbul, Kristo pakadudo. Ikang mitmong katuliran, king pamanibala mo, Ginoo pakadudo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaduduan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana king biye alanganga. Manalangin tamo. Oig paming mayupaya, katman mo kami king espiritu ning pamanlastas, king katutuan at king kapayapan. Abado misana king mabilog ming puso, ing kaya kang ikatula, at king pamitatambayan, daptan ing agyumi, banatuparan ing kaya kang kaburian. Itinganaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king kadwarang libro ding ari. Ingari ning Assyria, peparalayang sulat kang aring Ezekiya, naning Huda, bansabyana iti Keya. Sinabi na kaya kaning Diyos, akya kayong panaligan, king kayo manabo karing gamat ko. Dapot, kasapain din lang kaniti. May kada balitan mo na nung nano'ng daraptana ning ari ning Assyria, karing bansa abiryanang lasakan. Isipan mo galang ing miligtas ka. Kinwani nga ring Ezekiya ing sulat karing tubod at binasane. Kaybat mintaya king templo ning Ginoo. Binini ing sulat king arapana ning Ginoo. At nga nang menalangin. O Ginong Diyos ng Israel, ang makalukluk king trono, babodaring kerubin. Ikang bukod ing Diyos, asasakop, karing sablang kayarian. Ika ing linalang king yato at king banwa.
Ngeni, Gino, pakiramdaman mo kami sana at lawan mo ing mga palyari kaya kami. Pakiramdaman mo, O Diyos, ang mabiye, ing sablang kalapastanganan asasabyanda kaya kang kena kerib. Ikamingan Gino, balumi king ding ari ning Assyria, ilang minyintang karingdakal abansa, alik at likwan dalang makatiwangwang king labuad. At minyilab karing karelang Diyos, ayen naman tune Diyos. Nune, larawan lamong gewa daring gamat ding tao, king dutong at king bato. Ngeni o ginung kay kaming Diyos, iligtas mo kami karing tao Assyria, ban akilalada ring sablang bansa, king ika mong bukod ing Diyos. Kanito pe paralayang mensahe Isayas karing ari, kang aring Ezekiel, sasabyanay pakibat na ning Gino, tungkol king panalangin na ning ari. Nga nang sinabi ning Gino, Senakerib, kalya na kaning siyudad ning Jerusalem at pisuno-suno na ka. Mi katao king Jerusalem at imbundok ning Sion, uli daring mitagan, pablasang iti, buri ng mapalyari ning Gino. Itiya naman ning sinabi na ning Gino tungkol king ari ning Assyria. Eneluban iting syudad ni makabugnos ang diyang metong mong paslu. Bagbalik ka mismong dalan ay batana at ebitas ang aluban iting syudad. Ako, ing Gino, ing migsalita. Ipagluwalo ke at ingatan iting syudad para king sarili kong dangalan, king talasuyo kong iDavid. King benging ita, mintaya king kampo daring tawa Syria, ing meto ngayang hel ning Gino, at may kamateyang dinalan 85,000 sundalos. Itang kabukasan ayabak amaranon, inyang migising laring memalen, ikit dalang pakapase, metelangan. Kanita, Senakerib, ing ari ning Assyria, minatrasya, at migbalik ya Ninebe. Ing amano ning Gino. Ing Diyos siyang magluwalo king syudad na kapilanman. Ing ginusak dalya dangalan, inya karapat dapat yang purian. Karin ketang keyang syudad, ketang bundok ng banal, imbundok ning Diyos, yaing Sion, mata siya, at masanting lalawan. Iyaing syudad abandi ng aring marangal, at babietula king meto sikluban. Busal din kayang pader, ing Diyos kayang pisyag, king ligtas siya, ing nino paman. O Diyos, kilubning banal mong templo, kaya kaming pibule-bulayan, ing maragul alugod mo. Nuka rin man pupuryan da ka ring tao, at pakibatan king mabilog ayato. Mit mong katuliran, ing pamanibala mo. Ang Diyos siya magluwalo, siyudad na kapilanman. Ingamano mo ang tiyang sulu amamantabe king pamaglakad ko, at sala yang saslag
king kakong daklat. Ingginuman tabiya kaya kayo, Kaya kantin. pamipasyag king maya pabadita, agpangkang Mateo. Jesus nga nakarengkeyang alagad, ay babiya kareng aso, ing sagradong bage. Uling dadusungan da kayot, pangetan, deti kaybat. At ayulayog sering perdasyo kareng babi, uling damusakan dalang mistulareti. Daptan yu kareng adiwa, ing buriyong daptanda naman kaya kayo. Itiya ing kabaldugan ning batas, at ing sablang turo ring profeta. Lungog kayo king pasbul ang makipot, uling malwalas ing pasbul, at malapad ing dalan na papunta king kasiran, at ya ing daradanan dareng dakal. Dapot makipot ing pasbul at makitid ya ing dalan papunta king biye. Karitak da ring makatuklas kanite. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Mayap abak po kaya kayongan. Ing ginuta mong Yesu Kristo, talagang biyasaya at mapag-obserbaya. Uling kareng adwang pasbul, sinabi na kanitingaldo kaya katamo, bado na nung naning halos buridang luban ring tao. Nga na karitak da ring dudob king makipot a pasbol, marakal la ring dudob king malwalas a pasbol, ing pasbol a papunta king impyerno. Dapot di taklamo ring makatuklas, king pasbol na ning biye, king pasbol papunta king biye alanganga. Bakit? Ot karakal da ring maburi king malwalas a pasbol. Ot ede buri ing makipot a pasbol. O siyempre, nung malwalas, imburi ng sabyan, mayan. Nung malwalas, imburi ng sabyan, maligwa. Nung malwalas, imburi ng sabyan, masakit. O, ba makanining buri na ning tawo? Ing buri na ning tawo, maligwa, masakit, gana-gana, mayan. O, neng, malawat king kamatotohanan nito. Malawat king kamatotohanan nito. Atin maring makanta. Atin maritang maligwang biye, na alang problema. Atin baitang maligwang pamag-aral, nakabud na ka mag-graduate, ka magkasakit. Atin baitang maligwang pamagobra, nung nuka rin, ka man mipawasan, pero darakal ka pera. Siguro, dakal ka pera, nung mamulait ka. Dakal ka pera, nung ati kang hagarabyaduan. Dakal ka pera, nung ati kang dadamusakan. Wa posible tumaskarang ko. Andiyan nga kang gagawan. Pero mandalpak na kamang kadupa mong tao at manira kang kadupa mong tao, bang kanita miras ka kayatang kaya kang pupuntalan, itam maligwa. Kaya piningpanag nakikatamo ng ginutang Jesucristo. Ing panag nakikatamo ng ginutang Jesucristo, naman buring sabyan masakit, matsura. Naman buring sabyan na masakit, mayap. Minsan, ing kaya pa na ning metong abage, muneman akakit, ketang umpisang pong proseso mismo Ing kaya pa na paning bage, akit me, king kayang kapupusan, kay bat meng depatan itang mumunang pong proseso, dareng miyayariwang bage-bage, king biye. Kaya tutupin po naman, di takla talaga rin makatuklas. Di takla rin makatuklas,
di takla ring makatanto, di takla mo ring makapanton, uling ing tawo lagi ng panintunan, itang maligwa ang popang mayan. Baliyo po, nung maligwa ang popang mayan, ingkutang kumure, nung maligwa ang popang mayan, akit siyo po ba, ing kabaduganing metong abage? Kung maligwa ang popang mayan, akit me ba ing importansya na naman ning kekang gagawan ampong pipagalan. Halimbawa po, mekanikwa kang marakalapera, ka magobra. Balo me ba yung kabaldugana? Kaya pinangmalalyari, uling maligwa, maligwaya namang mawala. At yung kaping marakalapera, maligwaya namang mabating. Bakit? Uling emo penakitan, emo pegsumikapan, dakadu pa rin nga diwang tawan anjang di takyamong sentimo, uling baluda nung makananong kasakiting magobra, nung makananong kasakiting magpapagal, karing mismong panakitan, inyapin ni sentimo, di apalwal-palwal, king karelang mismong bulsa. Ining panagkanakiyakatam ni Ginutang Jesucristo, kanitingal dong iti. Learn not to choose always what is easy. Learn not to choose always itang maligwa. Mabiyasa tamo sanang pilinan itang masakit. Adi uling buritang magkasakit tamo, nune uling burita mo, kareng daraptan tamo, ating sakrifisyong makakayabe, kareng sablang bage-bage. Uling sakripisyo, ang popayng obra, masakit yaman at mapagal yaman, pero sigurado yan, sasadsadya at miras yabanwa, ingke kang daraptan. Talakad tapo. Kareng balang kayadwanan ning pakibat tamo, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring pare ng Santa Iglesia, amanin mo na rang tungkulan niya yung ganap ng King Eucharistia. At ay dakata sana, King Banal na Eucharistia, banlugod at igalang ing mabiya katawan at daya ng Kristo, ipanalangin ta, King Ginoo. Para ka ring palpikasala, lalong-lalo na ring makalugmok masolo, King pamikasala, aga nakarasana ing daya ng Kristo, amakaos king kaladwara, ban sumisila, ipanalangin ta, King Ginoo. Para ka ring sablang misalwak ing daya ra king gera o krimen, at para ka ring pakamalantang mengayaw na biye, ing pakaluluning sinubling mebye Kristo, may pakit sa karela, ipanalangin ta, King Ginoo. Para kaya katangang miyabe-yabe, magmasusi kaniting Eucharistia, akam tantasana, ing matinding kapag malasakitan, para ka ring pakakalulu, ding ulila, ding ating kapansanan, at ding masakit, ipanalangin ta, King Ginoo. Ngayon adwan tayong sarili tang kapagnasan. O Ginoo, mit mong pakadudumong pakiramdaman ding panalangin daring kaya kang talasuyo, sopan mong manyawad king katula mo, at ipagkadob mo sa ring karelang kayadwanan, itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap da harapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan na sa ating iniulit ikaw, ang karigaman, ikapuit, ito, tabisak dalat, madaling ng Santa Iglesia. O igpaming migdalang king kaya kang ganakay, katula mo sa narating ayin ding tapat kaya ka. Tim-tim da sana nga talastas at mitmong tetagan lang magsalita king katutuan, ang magdalang kaligtasan. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabiya kaya kayo, At kaya ka, Timuri, iyat nayo ring puso yo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin oig pa. Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Lilangan ming metoya at wakya kang babayo at parangalan. Kapamilatan ng kaluguran mong anak. Inya karampatan ming puryanda kat pasalamatan. Ding balayan na kaya kang binukudat, ding banala parating kaya kang kayantabe. Urinita kang bering sa blangkoro ring angiles ka rin banwa. Daradit ming kaya kang ligaya. Dahil makiabi kami kingalang tuknang dang pamamiya kapurian kaya ka. Kabang aming ang sasabi. Tunay kapin banaloig king panibataning sablang kabanalan, udinita pagparadampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari ng katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon ko sang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka. Pirasonet binyane ka rin kayang disipulos at ngana, kunaniti kongan at kananye, uding itiyeng katawan ko, amidawan para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kalis, pasibay pe pasalamatan akat pinuri, dinwang na yung kalis karing kayang disipulos at ngana, kwananiti kongan at minum ko kaniti. Uding iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon po na lang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayon pon para kareng sabla, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti king pamigagana kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Iniyang inigaganakan mi oig paing kamatayan at pamanyubli ng mebiyan ng anak mo, daraon mi kaya kay ting tinapyan ng biyating kadis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepadyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong, ning banale Espiritu. Ganakan me oig paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papay, Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mo na naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling mi at ding sablang miyang unabye, tanggapan mo sana king maligayang mong harapan. Pakadalwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye adanganga. Ban kaya biyan ng Mariang Birhen induning Diyos, kaya biyan ng San Jose kayang esposo, aling apostol ading sablang banal, at inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panabon, purian dakat padigayan, kapamilatan ng Yeso Kristo ang kaya kang anak. King kapamilatana, kambiyan at kaya, igpang mayupayang tutu, kagam ning banale Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga.
kingmit mong kapanarigan at lugod, maus taking pa, karingamanong tiro ng Jesus, kaya katamo. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning pakadudo mo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kadigadigan. Kabang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, ang kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, yung kapayapan na lakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emos, sa pabalikdan ni kasalanan mi. Noon edawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kang Santa Iglesia. At pamayapan mo yung ponbilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabiyang pon magari manggaman king alanganga. Kapayapaning ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo. Ipakitangin ng pamsan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Niyo'y Kristo, yung kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng iyatu, nuwan na rin mayaus king apuna na ng kordero.
Manalangin tamo. O mapamakadulong Diyos, ing kaya kayong pamakinabang, pasik na nga nasaning kaya kaming kapagnasan, at gawa na kayong tunay saksi ning kaya kang katutuan. Itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka, bendisyonan ako ning Diyos sa lubos mayupaya, ingigpaing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi dawon neo metam king lugod ng Kristo.